Pemirsa ring tanggal 4 Juni sane lintang, wilangan kasus harian nasional kauningin ngelangkungin saking rahina sedurung nyane, sane mungguh ring wilangan 300-an diri. Indik wilangan pasien padam COVID-19 kauningin ninjap, saking arahina sedurung nyane, sane nguningayang petang diri, rau mangken wilangan ipun langkungan 5 diri. Selanturnya nih pawawahan pasien kena COVID-19 durung langkungin kasus anyar. Anut saking data Kementerian Kesehatan, nyinahang pawawahan kasus COVID-19 kantos langkungan 300-an diri. Dadasnya nih wilangan kumulatif ipun langkungan 6 jutaan diri. Raris kahanan pasien kena wenten sata seket kutus diri. Selanturnya nih pasien padam kauningin nincap 6 diri. Sani ngawinang wilangan kumulatif ipun langkungan 1 seketalian diri. Selama pandemi ngelimak, dawak bulan Maret warsa kali dasa sani lintang. Asapuni ketaler pasien sani kerawat wenten langkungan 3 talian diri. Suspek kauningin langkungan kali talian diri. Dia Dewi Bali Pos nguningayang.